balapha abantwana babantu Thixo wethu bazosihlisa bosomandla xa kutshona ilanga. Sithi Thixo wethu sesingaboni ukuthetha kwabo moya ngcwele. Sekuthi konke okuphuma kumilebe yabo bosomandla sibe ngumbhobho osuka kuwe Thixo wethu ngoba thina moya ngcwele siyazi ukuthi wena nguThixo nenceba lothando ozazi intswelo nezidingo zethu bosomandla. Yaya kusange kwaba mnyama wena ukhona. Siyakumema nangale izulu yobusuku Thixo wethu ukuthi ube ngumncedi wethu bosomandla usiphindele bezomoya. Sikuve bosomandla ukuthethwa nguwe Thixo wethu ukuze xa sifika kwisekethe bethu Thixo wethu konke okuthe kwehla kule ndawo sibe nako ukwenza Thixo wethu. Sinengqiqo bosomandla sinokuqonda ngezwi lakho bosomandla ngoba siyazi ukuthi sibeke sebathi Thixo wethu ngenhliziyo nangengqondo kodwa sicela ntoni ubunye nobumbano moyingcwele. Sakuthi siphuma kule convention Thixo wethu sesiphume sibanye sibumbene bosomandla usiphindla ubuluko bosomandla usiphukanyiso usivula amehlo apho besingaboni khona mninilo zonke lapha iphaneli yethu Thixo wethu izosilisa kakuqonilanga. Sicela wena Thixo wethu usebenze bosomandla esiphilweni sabo ubapho bosomandla konke abazokuthetha sikubona le monqolo bekokusuka kuwe ngalo wasifela uYesu Kristu Nkosi yethu.